прекрасный вечер. Сегодня нас ждет прекрасный вечер теплых ностальгических воспоминаний. Будем вспоминать наши прекрасные, нашу школу, наши времена, да? У нас, я даже сегодня разделила наш вечер, ну, не хотелось бы делить, конечно, я уверена, что мы все едины, но у нас, можно сказать, дети все мы как бы родные поколения, да? Вот, и 90-е, мы, и те, кто после 2010-го, все-таки это немножко разные поколения, но мы все сегодня все едины, так что желаю вам всем прекрасного настроения, хорошего вечера! Devletler ilgilendiren Göksu'nun Sana Helina'nın ve Açılarının Kavukluğun Mersinatine Sana Respublika'nın Duyuratın Duyguna Ölmekleri Aftar'a Bilgi Barı Takdir Ölümbet Nikolay Mrosov Dinlemekle Kılıçya Gökçe'nin Sazdan Saz Diyetinden Havarı Doğrum Alisey Parahov Aluşa Gülünen Kelimi Buruk Manna Demir Aluşa Padişkaranlar Kelimi Bugün Ülke'den geldi Sözlüklerini kırmadım aldı Daha şimdi Derehim Kumda Takut atam Bu ayet tanımının sonraya senin bu olan Zülfar bölümlerine gidiyorum. Kenarı bu yıl uygulayacak aksana bu var olan bu uygulayacak kompanlarının sonraya senin bölümlerine gidiyorum. Kadar karadek nostalji diyeler, nostalji olarak konuşuyoruz. Thank you.